Antu arume na mbeumbithi kuma nterecia rugomo nturani ya mikumbune ni maruthite mucemanio ni kenda kwariria mekarika mawagagia maria mambirite gutabarikia ntere ino ni metikaniretie mama mawatho maria akari makathingatĩria baria nkinyagia maringite marubuku wendia na uguri wa skerebu na ni maugite maria magendanagia na mici makirombaga wira mambagia kuthie gwa cibu kumenyekana muone mau. Baba ni akuru na nthaka kuma nturene ya rugomo ndene ya location ya mikumbune na bagĩtirima nayo ikaikara nthe kwariria mantu jaigi wamba wa ng'ombe na nguku kwithira bwingite nturene yao na tujetia nontu bwa security ya area ji nontu bwa ng'ombe kwiwa na nguku na tuthuri buthuku sana ugiokira rukiro tikyo kwithira bariria njenda cio tuma cikuinga wamba bura bwenderete ndene rugomo bukuia hinjini bukaia ng'ombe bukaia nguku kiugone bukaia kila kitu kya kwithwa kwenda bagwita nakyo twana bonde bakaurira bangine nchobine gutwike guti muntu ukethira ai muntu soba batwi nture rugomo kaithira kumania na mucemani juju akurubani betikanirite batitikiria antu baria baguraga cuma nturene yao na kingi bakiuga antu baria bakwandikwa maturene no mwanka bakurukire obisini ya munini wa Chibu nethirwa ari na kibandi kiawe kenda agetikirwa kurita ngugi kuu nirikanite na kanywa kamwoju muntu ondo kugura scrap atikajibutu eja ndene rugomo kiuga akejeta kugura scrap nontu agwatikana akigura scrap mantu yao yakajukwe na njira ingi antu bo bakwija kwandikwa nene ntura cietu bakeja bakamba kulinga ripoti kwa chief bagacoka bakeja nturene kireria manager bakenda baza bakimenyekana nibo bau na beja bene ibande ukia muntu ukathithia muntu akathia mistake eja kwandika nturene gukwatina kibande kirimbe umbithi ni betikaniritie bakagwata mbaru akuru babakorona na mawamba na nchobi nturene indi bakirombe MC wetu Rareu Martin Kome Makasi na mubunge wao Shandrak Mwiti kubatetheria na mibango ya nduki mbithi kenda kwebedia kwitha gute nduki mbithi bakuthithia ndira bari nturene MCA wetu Bwana Makasi ethire ena forum cia youth engagement no atugitire youth activities acokia tone maenti cia mibira kenda youth bethira batia indo rira twinturene then nya KMP wetu keria gucokera na nturene one youth bakuora bakwenderea kenda tutithira muno twina kanya kaingi gaguta kwao twika kwina job opportunities ke youth na mantu jangi je concerning na youth ba dene location ya mikumbune na muthiene ni badithite mukana mawamba jakarika kairi kira bakathiria ni musako jwanja kwanja bagicwaga into birabi nontu into birabi inge biriwa bigeta bikaingirwa nja cietu tiu atori betu kwa una ndangu tukuromba batu riu ringi bwe tutongeria munene itutonya nja bweja gwako bwe njoka ndithete teka bukuyita kuona njoka bukuyita ucio into birabi nontu bwa mbere no twikite amba twibaringira thimu bakamatuka tukabaitha nja cientu nontu twina nyomba iria twabakire no twagatonya kukuyo gutega kwa una ndia tukuga riu ringi tugita tugatonya ndo tundo campaign mwanka tubeita bonde ora tukagwata tukithagia tiu twetikanĩria kuma rugono mikumbune wa ndine ya Nkwene gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ntito cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare.